Ko tētahi tino aronga o mahi atua kia te whakatipu te hia ke panoni tātou. Ke wete hoki ngā here o te awe noho nei tātou. Ko tōna tikanga, kia kite ei mātou, kia rongo ei mātou, i ngā piki me ngā heke o tātou atua, me te mea nei i pēhea hoki rātou i te puta e aua here i noho ai rātou. E tū kaharawa atu te kaikiri i tō mātou noho i te ao nei. Me te mea nei kare tunu mātou i te tino marama me pēhea nei mātou i te kōrero te wānanga i tau āhuatanga te kaikiri. Nā reira, ka whakamahia ngā kōrero me ngā whakapapa o ngā atua Māori hei huarahi puta mō tātou i ngā kaikiri o te wā. He maha ngā wāwai, he maha ngā ringa o te mahi atua, tēnei karare o mahi atua. Me whakahoki nei te hunga kua tipu wehe ei mātou, i ngā whakapapa, i ngā kōrero, i ngā hītori, i ngā pūrākau a o tātou atua, Māori. I te kore poi tēnā taonga i roti i a rātou. Pene i aue nei, pene i a tātou nei. Ki te kore poi tēnā tū āhua taonga i roti i a rātou, ka ngaro, ka memea. When you're trying to indigenize your space, sometimes you feel like you're sitting in the dark, you're sitting in te pō. And so in te pō, how do I need to be to welcome the light? Kororo anō mō ngā mātāpono o mahi atua, e toru ngā mātāpono. Ko te mea tuatahi, e kororo pene ana tēnei te pōna mai te ao. Koera tōna rere ngā kororo. Engari ko tōna tikanga, kia whakamauritia tō ao. Mātō Māoritanga koe puta i ngā hēpūtanga o te wā, o tō ao. He maha ngā whakamārama mō taua mātāpono, engari ko te nuinga no atu. E mea ana mea hā mua koe, ka here koe i roto i ngā huatanga o te Pākehā, mātō hā mua koe e puta. Nā reira, koe rā hoki tō mātou, mā te Māoritanga tonu, te Māori e puta. Me ki rā ko Bārua te rangi te maunga, ko te wai whakaata te awa, o koe hiku wai anō hoki te awa, e rua ngā hapū o tēnā takiwā o mā ngā tuna, nā ko Ngāti Āwhia te tahi, ko tōna iwi ko Ngāti Ira. Ko Ngāti Kahukura Nui, te tahi atu hapu, ko tōna iwi ko Teitanga Hauiti. Engari i tipu tonu au i roto o mā ngā tuna, i oku tipuna, Iawe reire tamariki ana e toko rua noheo nei mātou, ko te nuinga no atu hoki o ngā mātua, o ngā mea pakake, ko haere i te ia, i te oru tangata, e ahu atu ana ki roto i ngā taone nunui kimi oranga mō rātou. Nā reire i tipu tonu au i ngā ringa me ngā tohu o ku mātua, o ku tipuna. Kā riro ko te iwi e noho i te kāinga tahangana, ko oku tipuna ke nā reira tōpu waimari e tērā i tipu anō au i roto i te reo o te kāinga, i roto anō hoki i ngā tohu o te kāinga, o mā ngā tuna. He taone pakupaku anō tērā i te raki o Uawa Nui a Rua Matua. Nā reira, kua hau tērā. I te wā, i tipu tuna, tamariki rawa atu hoki a hau. Engari, i tipu anō au i te tahi kāinga kauho ake au i te ata kei reira hoki ngā kaumātua, ngā kuia, ngā krau
E a ta wānanga ana wā rātou wānanga, i tipu pērā tunu au i te kāinga, nui ngā wā ka hara mai te tahi kaumātua ki te kimi e tahi kōrero ia i oko tipuna. Iau i te taha o ene o ngā kaumātua i te wā i a rātou i tō mātou kāinga, ka longo tonu au i e tahi o ngā wā rātou kōrero. He hitori koe, he whakapapa koe, e rā kōrero katoa, e pāna ki te kāinga. No te tau whitu te kau mā whāpea, ka wehe atau i te kāinga i tai ate au ki roto o Pōneke. Kaere tunu au i te mōheo i te ngaro haere tō mātou reo, engari taku tainga atu ki Pōneke, ana ka noho au i te rātu āhuatanga, kātahi te tahi reo makare mai. Tōku tainga atu ki roto o te aute, ko riro au i te whakahua he o tōku ingoa ake. Ka pātai hia taku ingoa, ka mea no kaupua. Ana ko oku hoa no te kāinga, ka whakaiti ahau i rātou, i tō rātou mōheo, he tumaiti i tipu i roto i te reo, me te whakahe aku i tōku whakahua he o tōku ake ingoa. Nā reira ka pāmai te whakamā ki āua, ka kapi taku reo kōrero mō te tahi wā. Ko Hikurangi te maunga, ko Waiapu te awa, ko Ngāti Porou te iwi, ko Putanga te hapu, ko Putanga, ko Rāhui, ko Henepare ngā marae, kei Tikitiki, kei Rangitukia. Engari, he rangihuna hau no te Araroa. I tipu ake au i Porirua, i whānau au i Porirua. Ai, ko Dr. Diana Kōpua ahau, kia ora. Mō te whakapapa o ngā atua, ko te nuinga noa mātou, kata e moe o te tahi atua. E te o mātou ka moe ki a rua ngā atua, rangi rā ko papa, e tahi tunu ngā, e whāpea. Mea ka hāngai huri pene mai ki a mātou i tēnei kaupapa o mahi atua, nā ka tūtaki atu koe ki te rahi o ngā atua. Ahititi te maunga, ko ahititi te awa, ko takitimu me horota, ngā wake e rua, ko te poho maha ki te harenui, ko te kura maha ki te harekai, ko ngā tisohuru ngā te wahia o kuiwi e, kia ora mai tātai. Ko Robert Williams, aka Diana Kōpua. Mōre te whānau, nau mai ki tō māua kāinga o tira, ki te kāinga o te kurahuna, mihi kawana ki a koutou katoa. Kurahuna basically means the X factor, the hidden potential. It's as simple as that, really, te kurahuna. We're a whare wānanga, we are a group, I think there's over 16 of us now. We work to arrange these wānanga. We provide online learning to become a mataora, a change agent, and we also have more intensive wānanga to become a mataora. We have niwereka training for nurses and caregivers who are, well, I don't want to say burnt out, but they're struggling in the health system. They're struggling, and so we're taking them on a 6-month journey. E mua e tō māua tūtaki, e kuhura wātu au i ngā kōrero e pāna ki o tātou atua. Āko tonu au i ngā karakia, tawhito, i ngā kōrero tawhito, ngā kōrero ngā atua, e rā kōrero katoa, katai ka tūtaki māua. Nāna tunu i hanga te tuatai, te kaupapa o mahi atu i roto i tōna mai. Mō tētahi tau, i puta atu e ka haere ki te ako i te reo Māori. I roto i tētahi wānanga mō te reo Māori, i ai e kōrero ana kata i te reo Pākehā, i roto i tana wānanga. Tino taumaha tērā mō taku hoa mō tāi. Engari,
te mutunga iho, nā te kare āroto, nā te ia, wairua, i whakaoho tona wairua i ngā kōrero e pāna ki ngā atua. Ka rongo taku hoa tae, i aua kōrero, ko pēnei tonu ia he rerenga wairua, kāre ona waiwa e pā ki te whenua, he rita tona wairua ki tērā. Ka pēwhea tonu tēnei, me he whāngai atu tēnei ki ngā tūroro kei roto i te wāhi matahinengaro. Nā reira i hanga, hei awhi i te iwi, kua noho wehe i tōna whakapapa i ona kōrero i ona kaupapa. Te tūtaki hanga kia hau, ko tana hia kia tāngia te tahi moko i runga i tōna tuara hāngai tunu ki tēnā kaupapa nāna i hanga te mahi atua nei. I wānanga anō māua i taua kaupapa, me tana pātai kia hau mea ka mōheo tunu au e te he kōrero mō ngā atua, mea nā e pitu kōrero nei o tāku. I pēnei tonu i roto i ngā kōrero e pāna kia mahi atua, i hara i te moe a tinana nei, e nari i moe tahi ai o ngā whakaro. Ka miharo tonu au, he wahine kaha ki te ako i te reo Māori, he wahine kaha ki te ruku i ngā kaupapa me ngā whakapapa a te Māori, e rā tū āhuatanga katoa, me tōna kaha anō hoki ki ngā atua o te Māori, ka whakaro tonu, he kama, anei te tehi taonga. Me te mea aki i rote i ai e tōna wairua aki i te manaki wa tātou tangata, o tātou tangata e weri nei, e rua nei ngā whakaro, ngā pēnei te weherangi, maharangi, e rā tū āhuatanga katoa, pōrangi, haurangi, wairangi, e rā tū āhuatanga. Ko e te mea pirangi ki te manaki a rātau. Nā reira, i reira, ka moe tahi ai te whakaro, me hanga kaha tonu tēnei kaupapa o mahi atua. Nā ka moe tahi ai māua. Nā reira pēr, te moe tahi o te whakaro, ka moe tahi ai māua. Matapona tuarua, ka mā te ariki, ka mā te tauire. He ori te huki tērā, ka kite huki nei tātou i te peita, kei reira te tohunga korauara e whāngai ana e te kōtiro, pēpi. Ko te ariki tērā me te tauira tērā, engari ko te mea whāngai ana i tēnā tokorua, ko te tumaiti. Ka riro ko te tumaiti he rangatira mo te korauara. Ko tō mātaupono e mea ana tukuna tērā, he here ke tērā. I etahi wā, ka noho koe hei tauira ki o tauira. Kia tai ki papa orite. And there was a template for Mahi Atua. That's the beginning of what Mahi Atua was. It then became a movement and it became much more. Taku whare wānanga. Whare ngā kau i ra wairua. I tikina mai te rā momo karakia i tētahi tangata tohunga tunu. Nāna tunu tēnā karakia i hanga, kia āta mārama hoki nei te tangata me pēhe te tuku i te taonga o te mātauranga mai ia koe ki tētahi atu tangata, haere tonu. Whare hene ngaro i ra tipuna. Ko tēnei karakia ko taku whare wānanga te ingoa ka kōrero hoki mō ngā whare katoa kei roto i te tangata i aia e takahi haere ana nei i te huarahi o te wānanga. Me he mea ka tūwhera ngie aua whare katoa i roto i a koe, ka hāngai tika tunu nei ngā mātauranga e whai ai e koe ki roto rāno i a koe. Nā, tuatahi ka tīmata mai ka mihi koe ki tō whare wānanga. Taku whare wānanga. Ko te whare
Tōpito, i rātua. Ka piki haere nei ki roto i a koe, nā ka mihi atu ki te whare ngākau. Kei reira e noho ana ki tō te tauira o te wānanga o na wāriu. Ne, ko ngā wāriu, ngā mea e tino whai mana ki aia. Ka hihiko te tangata, ka rere te wairua. Nā reira ka kia ko tērā whare, wānanga ko te whare ngākau i ra wairua. Piki anō huki, ka tai atu huki ki te whare whatu manoa. Well, that's all the heart stuff. So that honours our behaviour, our emotions, our feelings. And so in this space we're using the pūrākau and our creativity to help keep this whare open. Nō ko te whare whatu manoa, kei reira katoa i roto i tērā whare ka noho ko ngā emotions. E rā mea no mua, e rā mea o naenei. Nā ka piki ake, kiko nei ki te hinengaro, whare hinengaro. Te tikanga o te whare hinengaro, koera te wāhi i kuhuna e tāne, i rukua e tāne, i tūhāhātia e tāne, ki te kimi i ngā kete i ngā mātauranga o te ao. Etahi o tātou ka pōhehe tonu ka piki a tāne nui ārangi i ngā rangi tūhāhā e tūhake nei, ko i ruku i kuhu rawa atua ia ki roto i aia no ki te tiki i te wānanga. Nā reira ko te whare hinengaro, te wāhi e pupuri ana, pēnei te pātaka kōrero, pēnei te pātaka mātauranga, arake, ki te whare waha. Nā ko tēnā whare ki aua te whare e tino whai kahana, e whai manana, nā te mea ki te hētaku kōrero ki a koe, kāre koe pirangi te whakapā mai ki a. Ka tai atu huki ki te whare tangata, i ra ariki. Ka mutu mai ana ko tērā, mea ka tūwhera katoa mai ngā whare, ka tai atu te ihi te wehi a tō arikitanga ki a koe, ki te whai i ngā mātauranga. If we believe we are of ariki status, we will behave in the following way. Nā reira, mea ka pono ngia koe he ariki, ka puta koe he ariki. Nā ko te tikanga, ko te ingoa te pūrākau kei, nei ko te noho tata pū. I noho tata, i noho pū rātou o tātou atua. Nā tētahi, ko kekere wai, i keri te wai, ke mara mai rātou, kāre tēnei noho ngai e pai ana. E hia miriona tau ko noho pēnei mātou. He pupuri, he makariri, he wera rawa atu. Pēnei te kotahi rau tangata, rua rau tangata ki roto i tēnei ruma. Nā ka rongo nei tātou i te haunga, i te wera, i te mātao, e rā tu āhuatanga katoa, koera te tatapu, koera te tapu o tēnei peka. Nā, po taua pūrākau, rā ka kite hoki i pēhea rātau i te puta i taua raruraru. Nā reira, i a mātau i tēnei ao i naine, mā tētahi e ki, kei te he rawa atu tēnei noho. Mā tētahi e kōrero, he racism kē tērā. Racism is a big issue in New Zealand. And so for those people who are coming to the wānanga who haven't been socialised into the big R word yet, it's a bit hard to escape these days, but it used to be. And people, even if you talk slowly, with a soft tone, carefully, people still felt like you were punching them in the face when you talk about racism. So we talk about our own contribution to perpetuating racism, and that's heavy for some people. Mā te kōrero ka tīmata, mā te whakaputa i whakahiwa i te rātu āhuatanga ka tīmata te wānanga te kōrero. Toko maha rātau etahi, ngā mea pakeke kāre whakae kia panoni, kāre whakae kia tīni tō rātau noho, engari ko te nuinga o rātau, ngā mea taina, ko tino hohāki tō rātau noho. Koera te tino ia o tēnā kōrero, tēnā pūrākau. Ka tai atu huki ki a tātou i nai nei, ka noho pērā i etahi wā.
Ka noho raru, ka noho i te mātao, ka noho i te wera, ka noho i te haunga o te noho, e rātu āhuatanga. Ka pēhea hoki te puta atu i tau āhuatanga. Me ki rā mā tētahi e ki, kei te he tēnei. Mō te kare a roto, mō te ia o roto i te tangata, pēnei te pauri nei, me timata tātou te whakahuaki i taua momo pauri. Ko te iwe e pupuri ana i te mana whakahare i roto i te hauora, kata i tō rātou whakapapa mō te pauri. Engari kei te Māori, he whakapapa mō te pauri. Nō hea tēnā tuahapuatanga. No, anei, no tēnei pūrāka. Anei i toko mai te pauri. Pēnei te anxiety nei, e rā tuahuatanga. No hea tēnā kaupapa te nerves, te anxiety. Ko te Māori, anei. Anei te pūrāka, anei te whakapapa mō tēnā. Matapona tuatoru, tekina mai tēnei i te whakatauki, i te rerenga whakatauki o mā tātua mō te hongi te whaiwhaiā. Nā ko te hongi te whaiwhaiā, mea ka raru koe i te tahi tuāhuatanga, pēnei tonu ka wehi koe ki te pō, kia kaha tonu koe i te mau, ki te tū, kia te kite hoki koe, hea i wehi ai koe. Nā reira ko hongi te whaiwhai a tērā, tu hongi te taniwha i mua i a koe. Hongi tō horiri i mua i a koe. Kia mārama rawa atu koe ki tō horiri. E tū kaha rawa atu te kaikiri i tō mātou noho i te ao nei. Me te mea nei kare tonu mātou i te tino mārama me pēhea nei mātou i te kōrero te wānanga i tau āhuatanga te kaikiri. Ke kone i ringi te karanga o te mahi, he mahi whakaako, whakakiki i ngā kete, ngā kete o te mātauranga, ki ngā kīnaki, ki ngā kōrero, ki ngā akonga o roto i ngā pūrākau o ngā mātua tipuna, o ngā atua, hei arahi a tātou, anō hoki te whakamahi aua tapu, hei karoa, hei kōkiri tia i tēnei mea te kaikiritanga i roto i ngā āhuatanga o a tātou oranga, o a tātou mahi, kia tū take ai ngai Māori ki roto o Aotearoa, kia whakamati i tēnei mea te kaikiri. Ka pērā tonu mātou i te takitaki haere ngā pūrākau, e hāngai tonu ana ki tō pūrākau, a kuni koe ka kite i a koe anō i roto i te pūrākau o ngātua. Te hua, ka puta mai e tahi taima ngā tamariki, ko mētia te Pākehā he ADHD kei tēnā te maiti. Engari kātahi e whakapapa kia mārama hoki rātou no hea te ADHD. Engari te Māori he whakapapa tōna mō taua tūmomo āhua o te tamaiti. No te tahi atua, uepoto. Nā reira ka puta te maiti i te wānanga mō nāno, ka me ia ki tōna matua, Dad, he atu ahau. Mea kai raro i te tākuta, ka mea, Dad, I have ADHD. Tōku whakapapa, ue poto. Me tōna whakahihi i toko te Māori i roto i te poira. Nā reira, ko mura te wairua o tātou tamaiti. Mea ka tau i raro i te ringa o te tākuta. Ana ka pēhi, ka tāmi i te wairua o te tamaiti rā. Ka whakamoe te wairua i ngā pire. Arāke te hua o tēnā huarahi. He whakapapa, he kaupapa tō mātou, he atu anō hoki tō mātou, mea ka huri pēra atu ki tō mātou peka. Nā reira, ko ngā hua o mahi atu. O tātou mahi, ke konei ki te whakatūwhera i te mataoho ki ngā āhuatanga, whakatūwhera anō me ki te mataoho ki ngā āhuatanga o mātou mātua tipuna, ngā tikanga, ngā pūrākau, ngā kōrero tawhito, he tironga whakamuri kia ara whakamua mō tātou. Mea ka hāngai huri pēnei mai kia mātou i tēnei kaupapa o mahi atua, nā ka tūtaki atu koe ki te rahi o ngā atua.
ko au e poto, ko kekere wai tērā. Ki tōna taina, kia toro i waho. Ia tūmata wenga, a tūmata huki, tūmata tāwera, tūmata rauiri, e rau ngā tū. Ka tūtaki atu koe ki te rahi o ngā atua. Ka mārama tunu koe ko te kapua e rere nei he atua tērā, ko te manu e kai wahora ko tō tuakana tērā. Ka pērā hoki te kaupapa o mahi atua. Kia tino ruku rawa atu, me te ruku hia o tō Māoritanga ki a koe. Me te hari, ko tōna pono, te pono a tae, mā te toi Māori tonu, mā te toi, te mahi toi, mā te toi Māori tonu, pēnei te oro, taonga puoro, mahi moko, mahi whakairo, mahi raranga, e rā taonga katoa, mā reira tonu te tahi huarahi mō ngā tūroro nei. Ko te taonga waihanga, kei ngā tāngata katoa, ko te tikanga kei o te taua tangatara, ke whakapā ki taua koko, ki taua kau o te ngākau. Nā reira ka tipu te taonga o te toi i rote, o te waihanga i rote i te tangata. Ka noho tērā taonga i rote i te kau o te ngākau. Me whakahoki nei te hunga ko tipu wehe ei mātou, e ngā whakapapa, e ngā kōrero, e ngā hītori, e ngā pūrākau a o tātou atua, Māori. Ko tōna tikanga, kia kite, kia rongo ai mātou, e ngā piki me ngā heke o tātou atua, me te mea nei i pēhea hoki rātou i te puta e aua here, i noho ai rātou. Ko tētahi tino aronga o mahi atua kia te whakatipu te hia kia panoni tātou. Panoni e ngā, kia wete hoki e ngā here o te ao e noho nei tātou. Mai te pakanga ki runga i te nutu o te manu, i te tau tai manu warurau, uno te kau mā waru. Mai taua wā i noo ki roto i te ringa o tauiwi. Ue kore au e mate, kamate o te mate, kamate ko te mate, kaora takutoa. Leo whenua atu, hoki whenua mai. Rea timatanga tēnei mō ngā rua i nerangi mō manu ia kai, mō tātai tonu o Taranaki. Ko te hariko, ka hoki mai te whenua kia mātou o ngā rue ine, kia tiaki te whenua kia ora te whenua mō ngā tamariki, mō ngā mokopuna.